Taas e preciso ahora el militar con el bisyada ng mga buses desde otro probinsya kita entra na syudad de Zamboanga, siguiendo el mga atrosidad taas el mga rebelde grupo desde otros cercanos probinsya del mas temprano. Asigun que el commander del Joint Task Group Zamboanga, Colonel Juvimax Uy, desde Disyembre, tiene orden el alcalde Climaco para poner con el mga bus marshals ke mga soldaw desde MBLT 11 desde entrada na Licomo para aliparte na IBT na Divisoria. The bus marshals was implemented first week of December. And it's gaining headway. It's the feeling of security for the people going to Zamboanga has been uplifted and it will continue. Si Uy habla que maski niya este Pacifico del pasado año debe hindi siyempre man konfiansa siendo alrededor lang del syudad ta sucede al mga seguidos insidente del harassment, ambush y mga atake que responsable diferentes mga armado grupo. Distrito yari itira al alcalde Climaco kanila que nunca man konfiansa este tiempo y debe mantener kung al cosa pwede accomplish del pasado año. Yari itira si Uy que debe también mga bus liners na syudad koopera con al di ilang mga mejoras de seguridad para hindi masosede otra vez mga insidente como mga eksplosyon que taman target mga bus dal mga anyos siya pasa. Albert Luna, Dateline Zamboanga.